Рус ишгалчылары 4 айдан берле Кырым татары Линия Умерованы аписте тутта. Декабрьнын башында о агыр хаста бабасыны зиярет этмек үчүн Киевден Кырымга жол алды. Рус күчлері 25 жашындагы кызны Гүржистан Русия сыңырыны кечкени вакыт режим ери коралларыны бозганында кабатлап тутты. Ама биринчиден телефонны карыштырдылар. Тобто єдиний її злочин був в тому, що вона громадянка України, і це стало підставою для подальшої більш детальної перевірки, і в її цифрових носіях могла бути інформація, як в будь-якого нормального українця, це допомога армії, допомога іншим проєктам. Bundan son Ruslar oyun kurdu. Kızını taksiге oturttular. Taksi sanki dersin onu gecelik otelge alıp ketmesi gerek edi. Aydavcı mahsus yabancılar için yasak yolnen ketті dep ayta kızının ağası. Arabanı beklegen Rus polisleri protokol tızdılar ve rejim yeri kurallarını bozganında kabatladılar. Gece yarısı ekspres mahkeme geçirip kızını Vladikavkazdaki yabancılar için taburga yerleştirdiler. Anda onu 4. dekabrden 13. martqa kadar tuttular. Ama bütün oyununu kızını serbest bırakmağa karar bergen Şimali Osetiya yukarı mahkemesinin kadısı bozdu. Lakin yanı baskılar kız mahkeme binasından çıkkan son kene başladı. До неї під'їхав автомобіль з 4 незнайомими її чоловіками. Вони вділи її на голову пакет та повезли в невідомому їй напрямку, де вночі висадили в незрозумілому місці. Одразу ж на місце прибув наряд поліції, який виписав їй протокол за злісну непокору. Мовляв, вона відмовлялася надати їм документи, що посвідчують особу. Doğan күні 14 мартта Линия Умероваға 15 күн мемори апис жазасы берділер. Изоляторда ise esassız себепlerden tutulup müddetini uzatalar. Birinci defa ailesinin laf etkeni vakit poliske telefonunu bermege riyad etkeni için, ikinci kere ise Sankidersin konvoy arabasından çıkmağa riyad etkeni için uzattılar. Безумовно, це комбінація, де кожен виконував свою роль. Кожен виконував свою роль цього репресивного російського апарату. Іншої мотивації цих всіх дій я не бачу. Виключно терор громадського населення, виключно цивільні заручники з метою подальшої політичного шантажу. Tutulgan Liniya Umerovanın ağası Emin, genç kızının Ruslar tarafından tutulması Ukrayna vatandaşlarına yapılgan nevbetteki savaş suçudur. В цьому є ознаки кримінального правопорушення. В подальшому це все має розслідуватися компетентними органами, міжнародними організаціями, і ми будемо звертатися до всіх правозахисних організацій, до Офісу омбудсмена з метою визволення моєї сестри. Liniya Umerovanın yüz bergen adise ilk tegel kıznen beraber Rus işgalcilere da bir kaç semeddeşimizni tutalar. Terörist devlet o'zining adına layık olup Ukraynani sadece askerlerinin değil de siyasi mabüslerinin de şantaj etmege tırışam. Rus hakimiyetine urmetsizlik boyunca protokolunu Rolan Osmanovsız ve advokatsız baktılar. Olarını beklemezden Ahmedjit'nin işgalci Kiev rayon mahkemesinin sözde kadılara müşaviri odasına geçti. Ekstremizmge karşı işgalci merkezinde Rolan'ın yazılarında kiber aydutlık olganını sayalar. O Ruslarının geçirgen seferberligi hakkında böyle yazgan edi. Hiçbir çar onun için ölmege ve öldürmege layık değildir. Суть сводится к тому, что Ролан высказывал свою точку зрения, выражал свое мнение относительно мобилизации, частичной мобилизации, которая проводилась осенью прошлого года. И это достаточно резонансное событие было. Он выражал свое мнение относительно выезда большого количества людей с территории Крыма, в том числе крымских татар. Я рассматриваю это дело как создание определенных рамок для крымско-татарского общества выражения собственного мнения, особых ограничений в свободе слова именно для нас, для крымских татар. Protokolunu keçkensene mart ayında tızdılar. O vakit Osmanov'un evinde tıntuv keçirip failini işgalci FSB idareciligine alıp kettiler. Tıntuv'nun sebebi Bazarçık'ta yüz bergen diversiya oldu.
Altı sınırcı 3 saat devamında düşmanın Bahmut yönelişinde yapkan ucumlarını tutup durdular. Ukrayna Devlet Sınır Hizmetinde tarif etkenlerine göre ateş destek grupası yardımga kelip pozisiyonu tutmağa yardımcı oldu. Cebenin tar kısmında düşman birçok kuvvetlerini toplay. Moskovlarının taktikası aynı. Miqdarnen basmaq ve özlerinin cesetleri üzerinden Ukrayna askerlerini Bahmut'un garbi tarafına itermek. Şehirde vaziyet ağır kalmağa devam ete. Ukrayna baştabında bildirgenlerine göre Ukrayna havacılığı Ruslarının toplaşkan birliklerinin merkezlerine 13 muvaffakiyetli ucum gerçekleştirdi. Також наші захисники збили 2 ворожих БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника. Rus işgalcileri Mayıs'ta Kırım'da parat geçirilmesi meselesinde debatlaşa. Kırım'ın işgalci yolbaşçısı Sergey Aksyonov bu sene Rus dünyasının esas timsallerinden vazgeçtiklerini bildirdi. Yani ne 1 Mayıs gösterişleri, ne ölümsüz polk marşı, ne de 9 Mayıs paradı olmayacak. Aksyonov bunun tehlikesizlik maksadının yapılganını anlatam. Sanki dersin Ruslar için muhim kunde Ukrayna ucum gerçekleştirebileceğinden korkalar. Ama onun meslekdeşi, ihanetçi Aqyar reisi Mikhail Razvajayev başka fikirde ve Aksionov'un aytkanlarını tasdiklamay. Digenine göre Aqyar merkezinde mutlaka paratnen arbi tecizatlar geçmeli. Hatta bunun için tehlikesizlik sualleri boyunca Moskva'nın müzakereler yürütmekte.